nansi into lento ngizoyisho ukuthi izokuphatha kambi uyafika kuBabu Dokotela babuye sizibawujabule umfana omhlesha khehlela umzulu amancenge songayisolo ngaxolisi kodwa kunento ongamtsheli yona into oyishoyo nje ufuna umathanda imali lephupho lakho lokuphupha usesikoleni esikoleni eprimary lawo ukhona lephupho lakho lokuphupha liva lona ukuthi usuhlala esibukeng kodwa njalo uziphupha useNorthwest emakhaya lumuze nanhlala kona eNorthwest there is something wrong ufuna njalo ubhekisise ukuthi yini indaba uziphuphe uhlupheka uthi uyomtshela umfundisi athi let's pray for this uziphuphe uhlupheka uphelelwe yiyo yonke into kodwa yonke into ibikhona yabona lephupho lasesikoleni lephupho lakho lasemanxiweni asekhaya lephupho lakho ozibona uhlupheka into esimanga lento iyodwa is a challenge uyaphupha usesontweni awusonta kulona usemncane uziphupha udlala kunamaphupha u2 engingafuni ukukhuluma ngawo ngelinye ilanga iphupho lokuphupha undiza o iphupho lokukhuphuka intaba lo maphupha amanye ke lawa ngizophinda ngichaze uyabona uma unalawo maphupho lawo awukwazi ukuba nemali abantu abanemali abaphupho lo maphupho because baphupha kabili kathathu and then they deal with it mina anginawo umdlalo umsangano mina ukuthi lo ngiphupha ngisemakhuzeni emanxiweni kagogo angiyenzi mina lonto anginayo ngizolo ngiphupha ngisekhukhulela ngizophupha ngisentuzuma primary school no lifika kanye kabili ngilishaya mengilishaya futhi ngiyazi kuzokwenzekani zizobuya induku ngoba lelo phupho lelo ufuna udile nalo manje njengoba sizokunika umathanda imali kodwa wena usenala maphupho lawa present kuwena lamaphupho lawa please do something ngawo what disclose enyangeni ohamba kuyona inyanga zecharismatic zizokwazi ukuthi lento le isho ukuthini muphi umuthi engizokunika manje ke ngikunika umathanda imali because of that item engiyibalayo ithi into mengikunika umathanda imali angikunika umuthi ozoqhuma ngawo ugqokile what I mean uzogquma ugqokile uzogqoka i-trunk ugqoke i-t-shirt noma i-vest umuthi usuyaqhuma ngalomuthi yangizwe ukuthi ngithini mase usuyaqhuma ngalomuthi uqhuma one day awugezi ngawo uqhuma one day uqeda ukuqhuma ngalomuthi uyawuchitha la uchitha khona uthathe le ngubo zakho okade uqhuma ngazo uzineke la endlini ngaphakathi or in your bathroom or in your room kodwa la ngapha akufuneki nangebhadi ishiswe ilanga akufuneki nangebhadi ukuthi ishiswe ilanga engisho ukuthi uyaqhuma ngalomuthi one day only one day I repeat strictly one day mase kusala imithi ewu3 before uthinta umathanda imali we have to be ready akakawuthinta umathanda imali manje usuzothola imithi ewu3 ekuthiwa imani drawer le mithi imithi yemali kuphela ayikho into eyakhelwe yona ayikho into ilungiselwe yona ilungiselwe ukuthi wena umuntu ufuna imali